Lishonile Maswati lamahla senivusele siphinde sinamukele emsakadweni Channel Yemaswati. Yamukela nati tindzaba leni outletselwa ngulo msakado. Ligama lami ngumlandvo ngametfula. Ngiyobe ngifundza tona tindzaba talo muhla. Noko singakangeni kito ngalogcwele Maswati lamahle nati inhloko tato lethamba embili. Mdunankulu welive kuleli umhlonishwa Russell Mmisodlamini wethule libandla lelitawulwa nenkhohlakalo kuleli kanti-ke kubhekwe ukuthi leli bandla libike kuye. Ngakulokunye induna yelitiko letemthetho nemthetho sisekelo umthana Nkosi Simelane udumise ndunankulu wakuleli ngalokubeka leli bandla lelitawulwa nalenkohlakalo. Umfundisi JV Maziboko uthi kungaba kuhle kwekuthi umuntu lomithise intombazana ithathe njengoba lokho kuyonciphisa libandla lelilahla bantwana. Nati tindzaba ngalokugcwele. Ndunankulu welive kuleli umhlonishwa Russell Mmisodlamini wethule libandla lelitawulwa nenkohlakalo kuleli kanti leli bandla kubhekwe ukuthi libike kuye ndunankulu mayelana nalomsebenzi nangumbiko. Umhlonishwa ndunankulu Russell Mmisodlamini lo mhla uphakamise ngalokho semthethweni likomiti noma ke libandla lelitawusebenza tindzaba tenkohlakalo kulekelela kuchubeka nekulwa nenkohlakalo yeveni. Kanti-ke lokhu kulandzela ukuthi live eminyakeni lophelile lahlangana lapha esibayeni ngekubitwa ingonyama inkosi Siswati wesithathu lapho kwaba netikhalo ngenkohlakalo yeveni. Kanjalo ingonyama yemhlabana icitha sibaya nakhona-ke isephalamende ikhulumile kakhulu ngenkohlakalo. Yathi uhulumende akasukumele etulu wale nenkohlakalo njengoba inkohlakalo ibisela emuva live leSwatini. We are here today to launch the tripartite committee, the anti-corruption task team to enhance the fight against corruption. The task team will comprise the deputy, the DPP, the Director of Public Prosecutions, the National Commissioner of Police, and the Commissioner of the Anti-Corruption Commission. We all know that corruption is a worldwide problem that has also become endemic in our country, unfortunately. And we know that corruption significantly impacts negatively on democracy and on the rule of law. When power is utilized for political gain, the political system loses credibility and justice cannot prevail. Corruption undermines our progress as a nation and impacts negatively on service delivery, on human and socio-economic development, on job creation, and virtually it impacts negatively on all the objectives and the goals that have been given to us as the new government to implement, given to us by Sibal. It also wears down investor confidence. Government has therefore committed itself to zero tolerance to corruption and has committed itself to fighting corruption in all sectors of society and of the economy. Some of the causes of even during the time of the longest serving Prime Minister, we had this task team reporting directly to the Prime Minister. So a task team lena ikona ACC ngiyo le task ngale mandate yek investigate corruption. However, for smooth operation yale ndzaba ta corruption ngoba phela akayisebenzi yedwa usebenza nje usangaceza investigator bese unika DPP abuke ke ne-evidence abuke konke ukuthi is it right for prosecution yini ukuthi ngachubeka ke prosecute. Kanti-ke leli bandla lifaka ekhathi umphathi wemaphoyisa kanjalo nalo lobuketwe nandzaba tenkohlakalo i-ACC kanjalo nelibandla letinkantolo DPP. Kanti-ke ndunankulu uthite leli bandla livele lisukume khona nyalo licale wona umsebenzi endzabeni temsakato kubika Kimberly Mavuso nginawandilethela emahhovisini yandunankulu eMbabane.
Kanti-ke ngakulokunye induna yelitiko letemtsetfo nemtsetfosisekelo umthano kosisimelane sewudumise indunankulu kuleli umhlonishwa Russell Mmiso Dlamini ngalokubeka leli bandla lolitawulwa nenkhohlakalo kulelive. Kulandzela ke inkulumo ke yaso silo semhlaba inkosi Mswati wesithathu nayivula ke iParliament elishumi nakubili isigaba secala evikini leliphelile lapho khona ke yatsinza indzaba yekulwa nekucitsa ke inkhohlakalo lapha yeveni. Indvuna ke yelitiko letemtsetfo nemtsetfosisekelo umfanenkosi Simelane sawudumise ke indunankulu welive Russell Mmiso Dlamini ngekusukumisa ke libandla lelitakulwa ke nayo ke inkhohlakalo lapha yeveni. Umgqotshwa kaSomandla Ingwenyama Yemaswati, Ingwenyama Mswati wesithathu la ikhuluma yekunene mayivula iParliament umkhombandlela ikhulume kakhulu yekunene ngaze nami ngativa ngihlengetela etinyembeti ngaleli tiko mayitengenza corruption ukuthi seyeqile ibe yekunene isho sibili nesibaya sasho ukuthi icorruption vele seyifaniswa nokuthi sehlalo lapha kangwane akusukunyelwe etulo ngafisha sibonga ke umlangeni umhlonishwa ndunankulu ukuthi atosukumisa le task team lelibandla njoba selichaziwe nje selihlanganisa bobani nabobani ukuthi livele lo sebenza ngoba namaphevu nguye lasabambele long acting commissioner ngoba bese kusoloku ukhalwa nekuthi kude lo actako so vele ukhona ke vele umsebenzi ubambile siva siphume ngetinkane vele siyobika kuleli bandla lokuganga ngoba vele kuganga segqwele live lonke. Siyabonga mhlonishwa ndunankulu ukusumisa leli bandla usumisele etulweni ekunene ibingwenyama ikhulume ngalesihlanu naku vele awukalala sithe nje akusukushaya umsombuluko obuya usukumisa leli bandla. Sibonga kakhulu mlangeni ngosi. Lo bikele Channel Yemaswati ngwandiletsela na Kimberly Mavuso naneliswa sibiya sembabane. Lijaji lenkantolo lenkulu lijaji ngosinathi Maseko sawuhlanganise kwekuthi libe linye licala lemajala amathathu laboshelwa noma ke laboshelwa kona kushisa umjeka welive nemoto lemaphoyisa kanti lokho kwenteke lomuhla laphana ngenkantolo lenkulu eMbabane. Labasolo labathathu ecaleni lephekula sikhuni mayibonge Pupunya bongosi Pongo Ngambule kanjalo namenzi Ibhembe bukhona bashisa umjeka welive laseSwatini lebobathe umbimba emagcikeni enyuvesi yelive laseSwatini ligatsha leMbabane kanye nemoto lemaphoyisa lebikathe isebhekeni la sibhedlela seMbabane baphinze bavela ngaphambi kwelijaji ngosinathi Maseko lomuhla lapho khona lijaji ngosinathi Maseko likhipeke kusijubo sekuthi licala labo selitawuhlanganiswa libe licala linye litekwe kanye njengoba bekade kunesicelo sokuthi alendiwe libe licala linye njengoba baboshwa ngetigaba letehlukene kanti ke licala labo selitaba case number 21 of 2023 njengoba belikade linguye kulo msola longumsola wecala lenguye Bongo. Kanti-ke inkantolo bese seyiyabadedela ithi abahambi bachubeke bahlale ngekhathi ekhulukuthu kude kufike mhla tinga-21 lapho kuyawuchubeka khona kutekwa kwelicala labo bebasoloke basingathwe njalo ngeyomuthi wokucondzisa nekulungisa timilo khona eSwatini lapho bathethwe ngalokukhulu ukuphuthuma babiselwa khona ekhulukuthu. Tindzaba Tesiswati Channel Yemaswati kubuya Kimberly Mavuso ngawandiletsela naneliswa sibiya inkantolo lenkulu eMbabane. Inhlangano ye-epilepsy ithi samkhankasweni wekusebenzisana nalamanye emave lokufaka ekhathi lona live leMalawi kanti ke inhloso yaloku kucetha lubandlululo kulabo labaphila nesifo se-epilepsy. International Epilepsy Day lusuku lolugujwa ngumhlaba wonke jikelele njalo ngeminyaka evikini lesibili enyangeni yendlovane leyinhloso yalo kukhumbuta ke bantfu ngesifo sekuwa. Tinombolo tithi bangetulu kwetigidzi letingemashumi lasihlanu 50 million bantfu labaphila nalesifo emhlabeni wonke jikelele.
Live la Kangwane nalo liyatimbandzakanya ekugubheni losuku uhlonipha-ke labo labaphilana lesifo kanti bangedulu kwetinkulungwane letingemashumi 65,000 bantfu labaphilana lesifo lapha eveni. Losabambe kuba ngumcondzisi wenhlangano ye-epilepsy lapha eveni Abraham Jalinjalo uthi bayinhlangano basukumise kumkhankaso lwekusebenzisana nalamanye emave lokufaka ekhatsi live leMalawi ngenhloso yekulwa-ke nalesifo. Siphindze sithi sisukumisa umkhankaso lapha khona sibuke ukuthi siyasebenza singemave siyashiyashiyana asesibambisana lenye live lelikhona la endasi neAfrika ngendasi kwalolu gwadule lweSahara sabambisana ke neMalawi sinje namhla sisukumisa lokho ukuthi sitawubambisana nayo kubuka ukuthi singakha kanjani imimango lapha khona lolubandlululo lesistigma kungaphela. Sinetinhlelo ke lesithi sukumisako lesitawuthethule siveni hayi la kithi kuphela nakhona eMalawi bese lokhu lesitaka ukufunza siba kangwane neMalawi sesiyakhona ukutshela emave la ngephasi kweSahara ukuthi naku lokhu sisebenzele thina sitawusebenza ke emimangweni sitawena kulesithema stigma benches la khona sihlala emabhenjini sikhulumise tindzaba te-epilepsy emimangweni etikolweni sakhe. Njalo uthi lo mkhankaso laba usukumisile utawenda siqiniseka ukuthi-ke luyaphela-ke lubandlululo kulabo labaphila-ke nalesifo. Lo bikela iChannel Yemaswati ngwandilethela nakhe imbali mavuso nanelizwa sibiya sembabane. Yathi ngiyafika la standini emnetho kodwa ama stand ngikhombele endlela kuphela wangangikhombi indlela encane yokusithela niyena into njani mase nifuna ukutithuma bafo yatuteka yona la nasesebenzise nayo indlela lapha endase yamakhelwane la khaya thina sidindle kusithela nalo kumakhelwane kulamalanga hayi usibuka kabi manje yathi ngiyabona manje ngithi lapha etaleni ngakhanza enyanza lokusho ukuthi bese kokuthi lokwehlela lapha kamakhelwane noma ngilokuthi makhelwane ushaya ngendlu phansi uyabona kona manje ngibona ngathi sekumele sale simkhulumisa ngastandi ngalenza naloko apha ekuhlabela nje apha ukuthi utaya yakhe idla ngansenzi akakhulunyise masenyane ngoba kubi kulamalanga betempile bagcizelela njalo indzaba yokuhlandeka kulandzela nangu umsheko lokukhulunya ngawo asivele siye kuye le lahlala khona simkhulumise ngoba vele kungendeka munye wethu abanje ngolomsheko kungaba madima ukuthi sonke. Kunjalo Maswati lamahle bomastandi abente siciniseko ukuthi tindzawo labacashise bantfu kuto tiphephile totonke titandi. Lo mlayeto uletselwa litiko letemphilo libambisene na Elizabeth Glazier Chin kanye nemsakato wakangwane. Siphinde sinamukele babukeli kanjalo ngalokukhethekile siphinde samukele yena ke umbukelo sanza kuvulela wona umsakato Tindzaba. Umfundisi JV Mazibuko uthi kungaba kuhle kwekuthi umuntu lomithisile noma ke lomithise intombatane ayithathe njengoba lokho kuyonciphisa labo labalahla abantwana kanti lokho kulandzela indzaba lephume kulenye emaphephandzaba mayelana nalendzaba lomhla yekuseni. Kulandzela ukuthi kube nemibiko kulomunye wemithombo betindzaba lothi kunelibandla lelithi umuntu uyawumithisa lo umfati umsakato bese ukhulumisana ke nalabehlukene kuva ukuthi ngabe umuvo wabo uthini
Mfundisi Reverend JV Mazibuko uthi lokho kungaba inhloso lehle kodwa ke akusiko lokubonakala ukuthi kungenteka kalula. Sifiso lesihle ngisho njalo mina. Sifiso lesihle kepha lesingasi practical. Lokuthi ngithi sifiso lesihle ngiloko ukuthi inhloso yale nkulumo lenhle ngicabanga ukuthi isukela lapha ekuboneni nangumonakalo losowanzile vele ukudalisa abantu indiscriminately and so khanza bothatha wethu ba dele bantwana yonke lento igcina senemthelela lomubi ngoba ulabanye bese bathi abakhiphe tisu labanye babalekele kunengi nje lokugcina sekwendekile gcine abantwana bangasabhaliswanga nasekudalweni kwabo kuhambe lokho kuba nemphumela lomubi ekutheneni abantwana sebayakhula abanadificate. Kanzi sihlala inyanga lo Phinziyathi umfundisi wetati uthi lena inhloso lekahle lekeva ungathi kufanele ukuthi ishaywe ngomthetho khona eParliament kude wonke umuntu bathole isifundo ukuthi akafanele kube nemvulo otaliswako ngaphandle kokuthathwa. Lo mfundisi uyangijabulisa manje. Uyangijabulisa kakhulu ngani ngoba ukhuluma into leliqiniso lesi simasibhekena uhulumende nathi ushaya umthetho wale Parliament lokuthi ke tikulungise lokukhaya ukuthi ke kuyimithetho yesintu lesintu lesi ngathi siyalahleka kanti phela sinalo imvelaphi yalamaswati lo kakhuluma konje umfundisi ngiyabona usokha vele naye uliswati ngesiswati wamithisa umntwana abantu wangena esibani sendoda anadingongo 5 lena yemzalaso lena enhlawulo sethe isikhala sembobelele Tindzaba yabona kuthi wena ungena esibani sendoda. Kanti ke bonke labakhulumisene emsakato bathinza ukuthi Siswati besikathi sikahle njengoba besikathi sineliswati lukhomba ukuthi luyawuhlawulisa lo endelo ukuganga ukukhulelisa umntwana womuntu angakamthathi. Tindzabeni kubuya Kimberly Mavuso maneliswa sibiya embabane. Bafunzi benyuvesi kaNgwane ligatsha lembabane bahlangana kwamaphoyisa lomuhla ngemva kwekuthi bathathe komshuxo lo yalaphana kemahovisini endvuna yelitiko leti7 nenhlala kahle kuyawuthola tikhalo tabo kanti ke lesigameko sendeko lomhla emini. Bathi tetinyawo ngetfale bafunzi benyuvesi yelive laseSwatini ligatsha lembabane ngalesikhathi emaphoyisa hlakata sicubu sabo ngesikhathi batimisele ngiyofika emahovisini elitiko leti7 nenhlala kahle ngenhloso yokukhala ukuthi bafuna yena bokuhlala ngekhathi enyuvesi njengoba kubonakala ukuthi kukhona abafunzi labafaka ngekhathi enyuvesi ikakhulukati labo labatibhadalelako inhlalo noma ke kufundzela enyuvesi. Kanti ke labafunzi lebe bangayitholi imvumo yokusebenzisa umgwaqo baphoceleleke ukuthi basuswe emgwaqweni ngeyombutho wembube njengoba bese kukathe kuphathamiseka nokuhamba kwedimotolo noko akukabi lula-ke kusuka kwabo emgwaqweni njengoba babonakele bachubeka nokujijelana amaphoyisa lo bambe bangamahlala esangweni amaphoyisa assistant superintendent Nosipho Mnguni uvete ukuthi babasuse emgwaqweni njengoba bekade beyide imvumo yokuhamba khona emgwaqweni kanti ke bese babeke nempilo yesive engcupheni njengoba bekude lebekade controlato na timotolo enzabende msakato Channel Yemaswati kubuya Kimberly Mavuso nginawandile thela neliswa sibiya embabane. Mahlala esangweni wemaphoyisa assistant superintendent Nosipho Mnguni sokhuthathe isive ukuthi sitiphathe kahle sigweme kuhamba emgwaqweni kanti ke lokho kuyawenda kwekuthi sive noma ke tona tingoti emgwaqo tibe ngileto letinciphayo kanti ke uphinze wakhuthatha sona sive kwekuthi sitiphathe kahle emkhosini wobuganu lotako kulempela sonto letako kuteke kutawuphepha sona sive. Empela sontweni lesibuya kuye sibonile tingoti temgwaqo tiqhubeka tenteka lapha khona ngelanga lemgcibelo endzabeni yakamanzini emgwaqweni lo hamba esithokodo naselwandle
kwaba khona imoto lebeyishayelwa ngumakhelwane eminyaka le-26 wasesithobelweni le wehluleka kuyilawula imoto yakhe yase ishayisa tibonze letihlukanisa wona umgwaqo. Wabe seke lo make lona ngebhadilembi uyasishiya emhlabeni na bamphuthumisa esibhedlela. Kule moto ke lebekashayela bekahamba nalababili labagcine baphuthunyiswe esibhedlela le sigcine solo balaliswe khona baselashwa nalabanye ke labasihlanu la bafike babalapha bona baphuma ngalelo langa. Lenye ingoti lesayibona ke nayo yenteka ngawo ona umgcibelo ngetithuba dabo 2:30 enzambama emgwaqweni wasenkaba nasemotshani enzaweni la kuthiwa kuse Forbes Reef khona lapho khona indvodza leneminyaka le-29 yakumalandi nayo yehluleka kulawula imoto yabe seseyagicika emgwaqweni kwalimala ke munye lo wagcina afakwe esibhedlela embabani lo kunyelo naye uselashwa kwase kuba khona lababili nabona labamikiswe esibhedlela befike belashwa bakhishwa naye ke umshayeli naye welashwa wekhishwa. Lesi kubuka konje sibuka ukuthi nathi ingodi solo adifuni kuphela emgwaqweni kanti phela siyacela kakhulu emalangeni ukuthi na uhamba emgwaqweni yenda siciniseko sokuthi awushayeli kumbe imoto yakho kuphela ushayela nayaloyo kumbe lesembi kwakho ushayele nalesemva kwakho sitawuzama kona kugwema leti dingoti. Lesi kubonile ke futhi enzaweni yakumathapha sibekhona umuntu lo sishiyako emhlabeni loneminyaka 31 wasenzaweni yasesiphofaneni lena lo muntu lona ke shothi wagwazwa abafana nje khona enzaweni basathi jabulisa. Lokhu kumnanzi ke ngakho ukuthi kukhona abafana lababili lisababe sebayaboshwa elangeni la itolo le munye wabo uneminyaka le-29 wasembuleni lo munye ke uneminyaka le-19 wasebaluseni. Sikhuluma nje kubhekeke ukuthi bavele phambi kwenkosi yenkantolo batawukhulumela lona lecala laba lebalendile. Le kunye ke lesingakusho ukuthi siyabonga kakhulu nje emaswatini ukuthi uma sisho ukuthi sicela basisite phela ukuthi kuboshwe labo digila mkhuba letenda emacala. Sikubonile ke enzaweni yaseyakahlathi lapho khona kuleli viki leliphelile sibe nemacala lapho abe mane lapho khona bekune bafana lebe bahlukubeda kakhulu sive sakhona kubo Salema sakhona lapho khona bokwenza ukuthi bagebenga baphethe umukhwa nesibhamu. Kube seke emaphoyisa ke ayasebenza impela ngoba lapha bokwenza ukuthi bathatha imali babemuka letincingo kulenye indzawo bagcine sebagwaza lo munye lebekasinganisa lenye ntombazana le bafike bayimuka incingo nayo yona imali. Labafana ke babe sesebayabanjwa ke lapho khona sikhuluma nje bathathu bakhona basetandleni temaphoyisa akhona kahlathi. Sicela nje kusho ukuthi kule impela sonke lesengce kuye sibe nawe emacala la 98 ebantu labatholakele bashayela imoto kanti phela sebahle kona lokudzalisa ingcondo. Siyabona nje ukuthi kuleli viki leli inkosi seyisibitile ke wonke umuntu utawubheka kona ebukhosini lobukhulu bemaganu enzaweni yasebuhleni kaHo. Siyacela kakhulu ukuthi noma ngabe sitabe sijabule kwani ukuthi phela siyosingatha emakhosi ethu kodwa ke uma sawunathe lokho lokutabe sesebeyayithika bede kucabanga kwengcondo yakho bese phela ungasangeni emotweni bese uyashayela. Siyethemba kakhulu nje ukuthi eMaswati licala leli viki atawulalela aphinza asibambise ngoba thina singamaphoyisa sitabe siphumile kwenta siciniseko ukuthi siyadinciphisa kakhulu ingoti dawo umgwaqo. Kanti-ke lizinga lekushisa kubhekwe ekuthi lenyuke kusukela ngalesithathu kude kuyawufika lesihlanu kanti-ke kubhekeke tona timvula ngalesihlanu ntambama lokhu kuvakeka nansi Dlamini losangoma selitulo kanti-ke lokhu kusho lomuhla. Siyabonga ke Kimberley njengoba lushito bekunemsinga lobanza kubundlula lokusibangele ukuthi sibe nawo ke lamadodana lesibe nawo mhlawumbe kusukela ngelisonto nekusa kwanamuhla kanti-ke malanye lalandzelako sekude lokunganani sikubhekile ke sibheke ukuthi mhlawumbe singaba nawo emafu mhlawumbe langeni namuhla nakusasa bese liyabaleleka kakhulu kana ngalesithathu nelizinga lekushisa ke lithi kwenyuka ngaye lo lesithathu kuya ngalesine mhlawumbe nje inguquko lencane sesingayibheka ngalesihlanu lapho khona mhlawumbe akhona emathuba lokuthi singayithola imvula lehambisana nekujuma kwedlula ke kwemsinga lobanzako kudeke lokunganani kuphakama kwelizinga lekushisa kusukela ngalesithathu lapho khona seliyashisa lishise kakhulu lwana ngalesithathu bese kuthi ngalesine bese kuthi ngalesihlanu nakhona lishise ukuthi bese banema nemvula lehambisana nekujuma ithuba dansamba makuyakusihla kusede kwanyalo ukuthi kusesekhashane kakhulu lwana Kimberley but nje sitawubuka ezisonzela kubo lesithathu mhlambe lapho sesingasifaka secwayise nasibona ukuthi mhlambe la uma thunderstorms abangu ayakhombisa ukuthi etange amandla lamakhudlwana but kwanyalo nje yakhombisa nje there's an indication ukuthi akhona but in terms ukuthi asevike kanganani sesengabona usekhashanyana la.
kanti ke Maswati lamahle kulekuqhamuka kutemidlalo likhale phasi live leNigeria itolo uma ke libhaqabulwa likhethelo leIvory Coast emidlalweni yeAfrica Cup of Nations lebidlelelwa kulela live itolo ebusuku kanti live leIvory Coast liwine ngamagoli lamabili kulelilodwa leseliba ngibo boshambini balendzebe. Maswati lamahle siyawuchasa tibeke lapho talo mhla kusihlwa nokungakade phethi nadihloko tato letamba embili. Ndunankulu welive kuleli umhlonishwa Russell Misodlamini wethulela ibandla lelitawulwa nenkhohlakalo kuleli. Ngakulokunye induna yelitiko letemthetho nemthetho sisekelo umthana kosisimelane udumise ndunankulu kuleli ngalokubeka leli bandla lelitawulwa nalenkhohlakalo. Umfundisi JV Mazibuko uthi kungaba kuhle kwekuthi umuntu lomithisile noma ke lomithise intombatane ayithathe njengoba lokho kuyanciphisa lizinga lalabo labalahla bantwana. Nguleto lebesiniphathele tona lomhla kusihlwa Maswati lamahle simo selitulu siyawulandzela emva kwami busuku bube buhle nisale kahle.